Počitujúci sugestiu členov našeho nacionálneho sovitu kolo potreby formovania tímov za otrimovanie 8. festivala melódií Ruského dvora 5. septembra u Šidze, včera večer u Ruskim dome otrimana schádzka so členami sekcijog društva i formovani veci tými, ktorí dostanú konkrétne zaduženja za tohoročný festival. Proby budu nastaveni, a na kulturnoj manifestaciji u susret preobraženju 14. avgusta u Erdeviku šiđanje nje nastupja pre šporovanje sredstvoh. Zo Srimske Mitrovici zo Srem Folk Festu nješka večer u Šidze na kulturnim ljetu nastupja folklorni ansambli zo Bolgarske i Rumuniji, a na prvenstvu u Vojvodini u Minikajaku na Mirnih vodoh na Bosutu u Višnjičeve nastupelo 350 učasnikov zo 20 kluboh. Biciklista Šiljanj Aleksandar Roman, člen Beogradskog Partizanu, štvrti na Balkanijadi u Hrečeskej, zavžal perše mesto na 5. maratonu, ktorý biciklisti Srbiji i hostci zo sušedných žemov voželi u Šidze.